aftershave. Nishman Premium Beard Oil Suwa. Emma Wabod Yosef Abribia so Ebuyam. Na Nishman Beard and Moustache Styling Balm Suwa. Emma was stylish. Any elegant moustache. Any about your Cecil Kokra. Nishman Coloring Wax so. Eye shampoo. Emma Wuri. Eye black for fair. Tisenia what dye. What don't shirika cream. Ye was shampoo Suwa. A dye tree. Money black permanently. Nishman Body and Face Scrub so. Yiffy. Dead cells. Any black spots. Every nominee. No number any edaho. Nishman product dear. Emma will look sharp abribia. Obia to be used to be. Water qua any important say open niche product beata. For the Chimu Ewa Naomi Beauty Clinic. Ewa Station. Opposite High Sands. Na ne assets na ye dem ba no ye hwe Ghana recruitment ye ede ko security services no observations bebre na efri tetetete yakutamu ade aba na se de aba sen abeka ho a minority kasa ene afoforo pi kasa aban so kirem ye den ya yesi se no after forms ne ade a ya to ne nyina achi no e wo say ye sone so na ye hu say we ye be fa dodo say ana ye mfa dodo say enti no eno so akoye nkomodie foforo a asen aba be kan ye security services recruitment no ho but the basic question and say ye be fa nipa 10 na ya ton forms be 200 enti na nipa no akwakobo apeso so ye the system no ebu temamufo you to know ono oni adwuma ye na nida so say o wa hoden o nimde say obekwa akoye security services adwuma yes okay o ahoden o nimde be security adwuma brana beto form enti adwuma na o ko say o kwa akosom o mine no in the first place no ye ton adwuma na de amaw ebi ka say e wo senka no kra no de entry no ke ye free form no eni kwansen ka ye ton e de ma enkrofo na saade no kra e wo Ghana bebre ye universities nyina obefa nipa bia be ye 100 na waton forms be ye 5,000 at the end of the day ya amfa wa what happens to usika the top forms no ni nyina e ye questions aba and as I say yakitamu abepem na NDC so ba na anui ena omo so say ye the AI test aba be kan ho a eno no e wo say mokoye test na ye de sonne so ye di twa numbers no bi eguo say be ya ye be kan say oh exams now ye ya o fail ye no eno nti ena ya anye den ya mfaw na wo kona ya mfaw a wa mfa so bo anko anko bo obi say sumasi ana obenten enti na ama ya mfa me na mu ye say okoye exams ena wa fail amafo bi say there be we ya ye swame na mintwa bi mawo asem no bi swame na mintwa bi mawo agudie ena aban ene the Ghanaian youth ADA well obi a wo said ya osi eten samase breakthrough batna say wa ha mamema na che na menyina dwenche kakra on this issue ansana afrefo no asan atwa so okay breakthrough ba good morning. Morning, Owoahene. Nah, I put to say very well. Very well. That's right. Tarkwa. That's right. Sure. Anope. Na enkoma wudini enkoma me nije ho pa. Na me say in the course of the week in ekona no. Ye be say that the name gugu akwem na ye nkomo na ya project ya mo hunu say ye live on Sompa.
na omo atimi ehunu wahene ma yenhwe eba security service nkomodie a wo mu di na de aba beto dwa no one thing am metrana say